فرماندار خوی ایران و قمتان خوی باجار خوی ایرانی قرارداد همکاری امضا کردن. Yani işbirliği sözleşmesi ki imza kırını. Aynen. Benim. Murat Zorluoğlu üstandar Vani Türkiye Murat Zorluoğlu vali Vani Türkiye der rası heyeti hüvde nefere yani 17 kişilik heyetin başında yani heyeteki hüvde kesi dağıtım teşkil keden der khoy bajar khoye استوابع آذربایجان غربی که تابع آذربایجان روابای ایران آذربایجان غربی ایران یعنی ایران آذربایجان روابای ایرانه لوی داره حضور دارد حاضره امروز به همراه سید محمد عابدی ایرو دیگر سید محمد عابدی فرماندار این شهرستان yani مثلا valiye vana edin çiğ edin. Medve üstandar vana edin fermandar. Medve belki kayvan askeriye çoğu. Muhammed Abdi fermandar این şehristan قرارداد همکاری yani sözleşme ki işbirliği قرارداد همکاری های yani işbirliği sözleşmesi emniyeti, güvenliği ve iktisadi ekonomi بعنوان 52 قرارداد کمیته فرعی امنیتی بناوی دبن وی ناویانی دا 52 sözleşme کمیته فرعی امنیتی بن وی ناویانی دا imza کردن imza کرنه ve güzarşı yirnar gora rapora ajansa yirnayı fermandar خوی izhar daşt Fermandari Xuyi açıklamış ki mübarize ba kaçak mevadi muhadder mücadele diğer kaçakıya uyuşturucu insanu terörizm ve insanu terörizmi mukabele ba cerayimi sazman yafte mukabele kına yani mücadele kına ve örgütlü suca ve muhaceretay gayri mecaz yani معاشرة إذن ونافذا يعني غير مشروع نفسه yani gayri meşru yani izinsiz güce yani güç embejin ama az mihver hay in karardadı hemkariyiz je محوره yani je konu o teşkil sekreteri ve karardadı hemkariye yani دور الوانا مثلا قرارهاني هاتيه داني سيد محمد عابدي إضافة سيد محمد عابدي أكلمش كريه أفزايش مبادرات التجاري زيدبونا قاشلتي يعني بجن مبادرات التجارة يعني قاشلتي مال تجارتي بجن تبادل ممكن وتوسيع بازار شهاي مشترك مرزي و geliştirme ve fırakırına yani ki bazarı şuki müştereke sinori sinorda der merzi dere razi koy ve kapikoy ve tevsiye ve fırakırına bazar çahaya bazarı müştereke merzi sinori der razi embejin merzi yapıcı dere razi embejin Razi kapısı yani Razi navi deri ki olmuş aynı zamanda. Der Razi koyu ve kapikoy. Kapikoy var. Ve kapikoy vane. Evanajı mesela çıktım Paris yani daha beter geliştirmiş bunu farkken. Ve hemçinin tevsiye zir sahtayı gerdişgeri ve aynı zamanda farakırını geliştirmişlerine altyapıyı turistiye turizmi az diğer mihverhay in karardat bişmar miravet jihineki van yani mihveri dini evi ev kahane kararda bayır kararda hani dağıtın hesap yani tene hesap kirim yani evanajı mesela duvan konuya da disa ve işbirliği sözleşmesi kirine ve beyan Muhammed Abdi beyan kiriye istandar evan
والی وانه اجرای پایانها در دستوی مرز اجرا کرنا پایانها پایانه چلو پایانه از بین المثلا نه پایانه نه شتی اون پایانه شو کام کدی باش terminal çine nöpter terminal avtışmış gibi sayı. Payane ne olsa? Payane evet işte belki embejin şey belki embejin terminal avtışmış gibi sayı ne ha? Payane sayıda son hece. Payane terminal. Terminal de. Evet, şıkı sayı ne? Son. Mesela bir deride. Son. Evet. Terminal. Terminal hoş. Ve beyan ki üstandar van ameliyat icraiye payaneha icraata yani valiye vane icra kırna van terminala der destüye merz her du valiye sinor cihaz diyete evzayişin badalat bu mesela zedekirna karşılıklı yani bizim mal değişim tokuşmuyor bana ve yani badalat ferhengi kültürel ve iktisadi ve ekonomi hem derin karardat hem kari mevlide teveccüh karar girer. O evana dvi karardat da yani dvi anlaşmaya da işbirliği anlaşması da evana mevlide teveccüh karar girer. Evji diye konuya teveccüha olan her du aliye. عابدی افزود عابدی ذکریه شهرداران شهرهای خوی متیه یعنی امروزن vatandaşı yani şehri خویه اهل مجار خویه yani insan kulvedicin ve o ahli insan kulvanedicin hem der evanaji der mevlide karardad hemkari de konuya yani sözleşme ve işbirliği der cihete tevsiye şehri dijitali geliştirme bajari vaji ve tevafuk rasiden ona anlaşmış yani anlaşmış bunu. Anlaşmış. İshak Cihangiri şerait kişver پیچیده ve خطیر است. İshak Cihangiri gotiye ki şart memleket karışık o tehlikeliyine, karışık o tehlikeliyine. İshak Cihangiri muavini evveli Reis-i Cumhuriye İran yani birinci alikari yardımcı Reis-i Cumhuriye İran der niştesti mecmu'i nemayendegani edvar-ı meclis oturma mecmu'a temsilciye edvar-ı meclise da yani bir kivane, koruma kivane ki der Tehran bergüzar şıkkül Tehran'ı gerçekleşmiş bu şerait-i kişverla şart-ı şurut yani zurufi durumu memleketla پیچیده چند وجهی و خطیر ارزیابی کرد yani Ruslar gotiye yani çen hava bebejin dehebketi karma karışıra o tehlikeliye büyü hava ارزیابی کرد değerlendirmiş gibi. Değerlendirmiş. Ve bu az nazarı men bu بديتنا من شرائط موجود شرط يكون موجودا صرفا محصول عوامل اقتصادي نيست أبدرم يكون مملكة هذا صرف محصول وان أسباب عوامل اقتصادي اقتصادي sadece yani nedeni ne ekonomi faktörüne sadece جوانا نين أما عداي إصرار دارن فقط هنا كي إصرار دكان كي شرائط موجودة كشوار هنا كي إصرار كن بين شرط موجودة مملكات بعلة عوامل اقتصادي إيجاد شداس تبنا سبب يعني عوامل اقتصادي موجود هنا هنا كي وصل إصرار كنا ما بيانا يقول شيء ثاني نين
جهانگیری با بیان اینکه تلاش‌های وسیعی انجام می‌شود دبی جهانگیری وصل تبي كو يعني بيان كريه كو قال بلي هنا كي يعني خبات وسعي فراء انجام مشود يعني شيء بنو تنجي تا از ابعاد داخلي وخارجي جبو هيك بعد داخلي وخارجي براي كشور وملت جبو مملكت وجبو ملته مشكلات جدي ايجاد كنند يعني جبو مملكت وملت راه هنا كي مشكلات جدي ايجاد بكن شيء بكن يعني ملتي مشكلاتها تبي فيها قلت جو يعني تبي بيانا فيها قلت جو يعني هنا كي ديما كجدر وجندر وهنا كي تفاضل يمكن مشكلاتها شيء بكن وعلاوة يعني فيها أواج بوتيه در منطقة اتفاقات بزرگي منطقة دا بلغي دا يعني هنكي اتفاق مازن از قبيلة سورية سوريا ام بيجن مثال وكي سوريا يمن داعش اتفاقات عربستان وتغييرات در برخي كشورهای خليج فارس اتفاقات عربستان وهنكي تغييرات هنكي در برخي هنكي مملكة خليج فارس يعني فارس كرفزية دا اوانا راجي داشتين ام هنكي يعني منطقة اتفاقي اوها ممارا تشيبونه يعني تشيبون در منطقة اتفاقات بزرگي از قبيلة سوريا يمن داعش اتفاقات عربستان وتغييرات در باقي كشورهای خليج فارس را داشتين يعني هذا اتفاقات ام بيجن بركي حادثة اولاين مانا اولاين المنطقة يعني هناك اولاين مظن هنا وانا شنو كي سوريا يمن داعش وهنكي وانا ولاية عربستان وهنكي تغييرات الدنيا هنكي مملكتي كد فارس كرفزيرنا انا وانا تبع وانا روبرونا فاشينا يعني انا صاحبي وانشتانا ولي نتوان قلت إن اتفاقات منطقية ولكن لا ممكن مربجة المكاربجة وان ولا حادثة منطقية شرائط كشور شرط مملكة إيران يعني شرط إيراني در چنین وضعیتی دوی درمدا قرار داده است يعني قرار داده يعني وان اولایا بونه سبب مملكت که به درمه من نکاربسا بیشه و افزود یکی از ضعفهای کشور یک ضعفیت مملكت نهادهای میانجیست يعني وان قرم اراجینه و امروز جریانات آراجی قرمن شو آراجی يعني؟ آراجی شو آراجی يعني؟ آراجی آراجی تمام دائما ينجز وإمروز إيرو جريانات سياسي إنكي يعني عقم سياسي أزهم دور شدات يعني إنكي جريان سياسي إم بجن عقم سياسي جهب دور بونه وشخصيات هاي سياسي نيز أزهم دور شدات والشخصيات السياسية جهاب دور بونه مثلا إيران كه وباقي خانة نشين شده أنا كي جوان جي أمكري بونه شغل ما لأخذ مشتنا وباقي را خانة نشين كردن وأنا كاجي أمكري كرنا أنا كي أوش خانة أمكري بونه أنا كي جي أمكري كرنا گفتنیست بالاخره گفتنه که پس از خروج امریکا از برجام پشتی درکتن امریکا برجامه نام شهر کی صح؟ نه برجام نام aslında anlaşma ki نبره وقتی که ایران و امریکا دا امضا بود حق او كده حق کنترل اتم انرژیسی دا برجام برجام إذا باشه امریکا تک طرفلی جوی او که وازگش دو وقت ترامپ طرف پاک پیران نزانم به تعقیب کنه که بله ترامپ چه وازگش بله گفتنیست پس از خروج امریکا از برجام جوی یعنی وی که انلاشما برجامی که واشنگتن در صدد است واشنگتن در صدد وی های داره تا به متحد دانش جبو که به او که خورا
yani müttefiki xura fişar varid kunet yani baskı bike ki ta 4 November bu varidat neft az İran payan dehad. Hatta 4 November'e petrola yani petrolina İran'e son bedeni ki. Yani petrol İran'e nasıl? Kes nasıl ne? İş azin beriyavya وبآغاز دورة جديدة ومدسبكنا دورة كنو استحريم هاي أمريكا أمبارغو أمريكا على إيران دا واحد بولي إنكشوار يعني برا بيرمية في مملكتي سقوط بسابقة إيرا تجربة كرداست يعني دشوشكي كدا أول هيش قنبو تجربه کرد. Evet, yani düşecek olsa eve İran'ı peri bir kemen olsa. Mego peri İran'ı bir keve. Yani peri keve ama ne zanım? İran'ı ya Amerika'ya. Ve ketiye yani dedi ki ben mesela dedi Can Ahmet Bey'in dolar berjot çat ve mesela rakam ki avhat ve denedi. denemiş yani. Bu rakamı. Eviye jiye bali skuti var yani. Demek ki İran beji yani İran'ı mesela bir de ne go kişvere ma ama eviye ki bu Cihangiri ne nihayet yardımcı Cumhurbaşkanı. Belki ilk kişver yani bir memlekete meğer halde evanet. Ve İran. Tamam. Benim. برگذشت 15مین سالگرد درگذشت علی عزت بگویش در بوسنی. نه. Yani برگذشت بزرگداشت yani بیشتر بزرگ معنی مزنه بزرگداشت yani بیشتر kutlaman abi. بیشتر شجره نه چه؟ مثلا yani ev anma yıllık anma merasime uyup düzenlemiştir ne? Yani sala 15 Ali Azzet Begoviş Meriye yani ve Merina ve disa bir apatina. Sala 15 yıl dönümüye dergüzeş yani Merina salger yani yıl dönümü dergüzeş Merina Ali Azzet Begoviş der Bosna'yı Bosna'yı. Bergüzeş yani bir anma. بزرگداشت یعنی بزرگداشت. به گزارش خبرگزاری آناتولی لگورا راپور آژانس آناتولی مراسم گرامی داشت 15مین مراسم آنما yani 15. سال روزی در گذشت علی عزت بگویش yani سال روزا مرنا Ali İzzet Begoviş nüfusin reisi Cumhuriyet Bosni ilk reisi Cumhuriyet Bosna ve Herzegovina yani ilk reisi Cumhuriyet Bosna ve Herzegovina'ya ki katiyen yani Yugoslavya ki bedeliyle rütbe balay ilmiyeş بسبب يعني الرتبة كي ويا بلندية علمية يعني عالمة كي باش برو السوية مردم جالي جبل كل يعني علم كيوية وها يعني الرتبة ويا علمي برصا بلنبو السوية مردم جالي إنسان با بعنوان الشاهدانة يعني بعنوان بيلقى قرار بيلقى قرار عين وصل شاهدانة ملقب شده بود آتبو لقب كرين او كهاني يعني مراسم هاني در سر قبر مقبره وي در سر مقبره وي در آرامگاه شهداء کوواچی يعني مزار آرامگاه مزار genelde on بالحصاجي وكي مثلا بين آرامگاه حافظ آرامگاه سعدي جوان يمكن مرقدة ومرض من آرامگاه بيجي يعني مراجع مزاري وان مزارلغا شهداء کوواچی باجاره در سارایوو باجاره وانی مزنه برگزار شد gerçekleşmiş.
در این مراسم دوی مراسم دا علاوه بر خویشاوندانی وی یعنی اقربالارنا اکولارا و شماری از مقامات دولتی بوسنی و جماره که عددکی مقامات دولتی بوسنا و هرزگوینه زهدی اصلان رئیس دادگاه قانونی اساسی زهدی اصلان جی که رئیس یعنی آنایسا محکمه باشانیه و خلدون گوش جی که اوجی سفیر ترکیه در سارایوو و اوجی الچی ترکیه در سارایوو بود نیز اوانا جی حضور یافتند اوجی حاضر بودند. شرکت کنندگان اوان قاتلمجیها در این مراسم دوی مراسم دا بس از دعا خواندن برای علی عزت بگویش پشتی دعا خواندن و فاتحه خواندن اجبو علی عزت بگویش بر سر قبر وی بر سر قبر وی شاخه های گل گذاشتن شاخه یعنی فیدان او کم بیجم گلا دانین یعنی چیچکا دانین سر Deniz Zoyurdiş nabevanında viş bir buan var. Reis Şurayı Vezirani Bosni yani başbakan çünkü embejin başbakanı Bosna embejin. Reis Şurayı Veziri Bosna yani Reis Meclisi Bakanı Bosna'yı o Herzen Bosna ve Herzegovina sermiş. Tabii izharatı aslında inki yani var açıklama da در این مراسم و مراسم دا علی عزت بگویش را یعنی علی عزت بگویش علی عزت بگویش سیاست مدار بسیار خیرخواه بو یعنی علی عزت بگویش سیاست مدار کی پر خیرخواز بو و متفکر خانده و پرجی يعني متفكر بو يعني وقابل دشنور کی بو دشنور بو يعني دشنور کی معظم بو وقفت يعني بيها واي وصف كروي نافدا وقفت يعني سماه بها كذا وقفت هو معنى مبارزة براي استقلال را وأوي معنى مبارزة يعني مجادلة شبو استقلاله باشيوه زندگي بشيوه كي وها جانلي وآثاري وي آثاري خود بنسل هاي بعدي بالنسبة پای خود بعدی خود بالنسبة پای خدا به بهترین شکل به قشتر شکلا تعریف کردیه. يعني معنى مبارزة شبو استقلال را بشيوكي أوها جانلي وآثار ويجي بنسل باراجي بشكل كي خوشك جوانا تعريف كردية. علي عزت بگویش سال 1925 در بوسناسکی ساماتس واقع در ناحیه شمال غربی بوسنی و هرزگوین چشم دنیا گشود. علی عزت بگویش سال 1925 در بوسناسکی ساماتس واقع در ناحیه شمال غربی بوسنی و هرزگوین که عالی هم ببیجن قزای باطی بوسنا هرزگوینه چشم به دنیا گشود چاوی خوش دنیا را وکر یعنی چاوی خوش دنیا وکر لوی در هاتی دنیای لوی هاتی دنیای عزت بگویش در دوران جنگ جهانی دوم عزت بگویش دنما ikinci dünya savaşı da در مقابل ایدئولوژی های فاشیستی قارشی وان ایدئولوژی فاشیستی و اتنیکی و ارقی استادگی کرد یعنی قارشی وان سکنی وان مجادله کرد و سپس پیرا در راستای مبارزه با کمونیسم دولتیا مجادله کمونیسم را تشکیلاتی که با نام مسلمانان جوان یعنی genç مسلمانlar بنبوی ناوی که اعضای آن را دانش آموزان که اعضای یعنی üye van genç مسلمانه و مسلمان جوان öğrenci بود و دانش آموزان یعنی öğretmen بود yani öğrenci ve öğretmen bu ne? Teşkil mi yani? Hat bu teşkil. Öğretmen ve öğretim üyeleri yani işte bu yani. Danış آموزان ve öğretmen dersayn. بمردين كنا ودانشجوجي ورنجينا تشكيل ميدادان أمانة تشكيل ذكرن
برهبری وی بن رهبری وی دا بنیانگذاری شد یعنی هات تأسیس کردن تملیات وی اوی حزب فعالیت دموکراتیک ساده يعني بارتيا فعاليتها ديمقراطية يعني قصات ماوية كي يكي از قدرتمندترین احزاب بوسنی یک جوان ان گوشلی بارتیه بوسنایه به شمار میراد که دات حساب کردن در سال 1909 سال 1909 دا تأسیس کرد قرمش کرد yani iş ya partiye ka siyasi çekili partiye siyasi ایجاد شد او همچنین در جنگ بین سالهای 95 و 92 95 یعنی اوید نابرا هر وسا شرع نابرا سال 92 95 ای بوسنایدا رهبری مردم کشورش را رهبری انسان مملکت خو بر عهده گرفت اشتیاق خو کرد یعنی مزناتی وان کی یعنی رهبری وان یعنی رهبری وان جی گرفت اشتیاق وبعد از اتمام آن پشتی تمام بوناوی میجن ایدن بوسنا هرسک شورا ابو يعني صفحة خلاص بون با امضاء قرار داد تایتون بإمضا کردن قرار داد تایتون در تاریخ 21 نوامبر 1995 به تاریخ هاندا برای مردمش جو انسان خو کشوری مملکتکی دولتکی مملکتکی با پرچم شناخته شده دیگر bayraktaki Kroatya ناسکرین از جسوی جامعه بین المللی جالی yani topluma uluslararası yani Birleşmiş Milletler yani yani uluslararası yani devletler arasında memleketteki büyük havayı beca guzashت لپایخه علی عزت بگویچ در اکتبر سال 2000 علی عزت موجود سال اکیما سال 2000 دا به دلیل بیماری به دلیل سبب يعني نخاشين اخو يعني نخاشين يعني sağlık nedeniyle السمت رئاسة جمهوري Cumhurbaşkanlığı kenar rafta yani çekilmiş bu ve der Oktober 19 Oktober salı 2003 و 19 Oktober 2003 da درگذشت وفات کرد. نیکاراگوآ با سیلاب مبارزه میکنه. دیگر لایه مجادله کرد. در نتیجه سیل ناشی از بارش باران شدید. در نتیجه لایه پیدار بیه ناشی بیه از بارشش باران شدید باران کی شدتلی در نیکاراگوآ 6 نفر جان خود را از دست دادند. 6 انسان جان خود دست دادند مرنه. بر اساس گزارشات محلی لگورا یعنی راپور خبر محلی بارش بارانی که از یک ماه بدین طرف ادامه دارد جمعه که باید دوام که بیش از 150 خانواده را تحت تاثیر قرار داده است. زیده 150 مالی دبن تاثیر خدا گرتیه تاثیر کریه روان اتکیلا مشبونه در نتیجه شدید بارش باران در نتیجه شدتلی بارانه از نیو شب دیشب نیو شب دوینی شب دنه نیو شب دنه 466 خانواده 466 مال از منطقه جوی منطقه تخلیه شدن تخلیه بوده وان تخلیه کرده حکومت نیکاراگوآ در 6 منطقه سیل زده در 6 بلگه لایه خستیه در سواحل پاسیفیک آرام در سواحل پاسیفیک آلارم قرمز اعلام کرد ساحل پاسیفیک دا آلارم قرمز يعني علامة صوت يعني قرمز علامة شاوبة علامة قرمز بأن تاريخية يعني إعلام كريه يعني علامة قرمز لي إعلام كريه
سازمان هواشناسی کشور مترولوژیا مملکت نیکاراگوای سازمان هواشناسی یعنی مترولوژی کشور اعلام کریه که بارش باران که بارانه 2 روز دیگر 2 روز دنیشی با افزایش دیگر زیاده بونه یعنی ارترک ادامه خواهد یافت دوام که یعنی ارترک دوام که 2 روز دنیشی بس الوزن يا زلمه بس برا بس أسألكم الله خيرا كثيرا. خذ خيرا.